Maray na buhay with Kuya Noy! Mga ka-MBN, welcome sa Satuyang Part 2 kan Mag22 Farm Escape. Yes, Kuya Noy. Kaya this Saturday, uulitin tang libuton ang sa imong farm. Yay! Sige, let's do it again. Inaubos ang mga magagaya ng sites and areas here sa Magtuto Farm. And we can see naman that, Kuya Yes, Noy. tama ka dyan, Miss Iris. And kulang ang sarong episode last week, mga ka-MBN. Kaya this Saturday, padagos ang satuyang kaugmahan. Puunanta na ang satuyang ATV ride sa pagbabalik yan kan sa indong favorite Sabado morning kabarkada, ang Maray na buhay with Kuya Noy! Sa pagbabalikan MBN, let us have a walk in the park with Kuya Noy and diskubrihon ang natatagong gayon kan Magtuto Farm. Maray na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy!
kumusta man mga experience niyo sa pag-ATV? Kasi bago may na-observe ako, may sarong daredevil, may talagang as in mayong hinahabol siya sa pag-ATV. Hindi na kami, sir. Itong kinibahanan kaming tulos, sobrang nakakahilo mag-drive. Oo. Si Alex! Excuse me! Excuse me, si Ate Alex, scale of 1 to 10. When scale of 1 to 10, ano ang kumusta ang experience mo sa ATV? 100. 100! Woo! Alright! 100? Sir, tang inot, may fear kayo ako mag-drive. I don't drive. Pero kung na-try ko na si ATV, feeling ko pwede na akong tawan drivers na. Drivers license, pwede na sa on-road na. pa ni si Ate Day na i-try niya. Sir, ulitan ta pa ulit. Of course. Yes. And bakul, kadakol pa kitang gigibuhon, pero gusto ko rin naputon mo na si Iris. Kumusta man si pagka... Gano, Ano mo? haputon ta po si Kuya Noy. Ano pong na-observe mo sa driving ko? Well, may sarong offensive, may sarong defensive. Ako to, defensive. Ang offensive, ini paspasera. And then this one is defensive, and ang saro man is Biglang neutral lang. nag- Pero, neutral siya, pero... Minsan biglang biglang liko. Yeah, may mga biglang likong Biglang liko, moment. na drifting True. lang. Pero to summarize, sobrang nakaka-enjoy po talaga. Like, very first time experience man aming kang girls. Kaya, And since the experience mo nindo na, kadakol pa kitang pwedeng gibuhon dito sa farm. Yes, No? yes. May archery, may golf, and Wow. siguro dapat invite pa rin si mga friends and Yes. mga viewers and listeners ta. Di ba? Yes, Tama, mga ka-MBN, please, magayon ang digdi sa farm ni Magtutu. Kaya try it out kasi as you can see, Yes. nag-enjoy talaga ako na sunburn ako. Yes. Pero it's all good. It's all worth it. Yes. And And for bakit a lang yan. fact, Yes, go ahead. Nag-ATV kami, sir, na alas 11 hanggang alas 12. yes, tirik na tirik ang araw. Yung ani, sa sobrang adrenaline nindo. Yes. Nindo inisip And si sobrang stress reliever siya. Yes. That's true, that's true. Yeah, So, sobrang... yan ang nakakatuwa dito sa farm. Gulpi kang pwedeng ibuhon. Yes. Yaw kita ngunit sa driving range. Wow. Tapos sa tiyan, pag dumanta sa river, baka gusto nyo mag-swim. Para medyo para All around activities refresh ko. talaga, gabos na. Dahil dito may basketball court kita, Yes, may tennis and, court. Wow. Gulpi. Nakulit talagang amenities ko Yes. yan. Full And, pack activities talaga kita Yes, this kaya susunod day. dapat mag-askasan mo na ang pag-iisipin mo. Mas titibayan ko pa next time. Isusunod. Taka, kuya na. Well, yeah, Mag-pray okay. ka Game muna. yan. Yan, mag-pray ka muna bago kita magpuon. Oh no! Yan. Kaya yan, nahiling nito mga ka-MBN. Dakulon kaming adventures and activities na enjoy today sa Magtutu Farm. Mga ka-MBN, dakol pa kami araat siya na nabanggit nga ni Miss Ray, ni Miss Alex, and ni Kuya Noy na dakol pa kita nga abangan na manlain-lain na activities na gigibuon ta araat siyan. Kaya magtutok lang po kamo as in day kamo maglipat ng channel. Tama, balik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy. Dakol pa kitang istoryang ibibida sa pagbabalik yan kang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Marhay na buhay with Kuya Noy.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Ayan, hello mga ka-MBN, inabot kaming udto sa Samuyang taping, kaya hilinga man daw ini It's Grabe, eating ang time. luxury. It's eating time, and at MBN, eating time is always a feast. Look at this! Yay! Grabe. Wow, so guys, what do we have here? Well, it's our very own pinangat, and then the lumpia, kikiam, special kikiam, and then the inihaw. And then we have more fish na inihaw. Fish be with us. Yay! Tara, MBN, mga ka-MBN, let's eat. Makakan po. Makakan. Since birth month po kaya ni Miss Alex next month na April, talagang hinanda mini para sa Yes, advance celebration Happy minani. birthday, Miss Alex. Yay! And let's sing for Alex. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Alex. Yay! Thank you so much. Sa Satuyang 10th episode, saro na naman po sa Satuyang Kadistrito ang Satuyang Natabangan. Kaugmahan po sa kuya ang padagos na makataoning paglaong sa mas marahay na buhay kang Satuyang benepisaryo. Satuya pong dalanon ang istoryang ini. Ako po si Analisa Sanyen, nakatira sa Bilmar Homes, Maygo Street, Bilmar Homes, Kalawag. May pa kung sa ngunyan trabaho. Ano po ako, labandira sana ako, kaso lang napundo po dahil po sa nag-opera po ako. High school pa po ang panganay ko, talagang nagdidiklum na po, pangiling ko talaga, naglalabo hanggang pinabayaan ko na lang po. Dakol po kayo nag-ano sa kuya, dahil po kay Kagawad, Amisalba po. Sabi niya, naglilista po kaya siya. Tapos, nagdulok po ako. Sabi ko, pwede mo po ako Kagawad magpalista. Sabi ko, mapacheck up sa mga tao. Sige, nilista po niya ang pangarang ko. Tapos, hinagadang kaming number hanggang naapunan na po kami, nasa Facebook na po kami, na ano na ang pangarang ko, nga maduman na po sa pili. O yun na po itong nakaisip ako duman po. Masalamat po ako kay Boss Nonoy po nga nakaisip po siya kaining itong operation. Siya po ang nagbubuo nga may igwang talagang na mauoperahan talaga. Harong ko po, saro pa po ako nga naoperahan po ako. Kaya salamat po sa iya nga nakatulong po siya sa ako. Maray na buhay with Kuya Noy! Thank you.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Planta, magkaugwan ng aviary, magkaugwan ng greenhouse, para next time na pagbisita nindo, May fresh ma-enjoy kitang ka ng May lettuce na. lettuce and Pero pag nagsambit na kita, other- sir, no? May yung lettuce. other vegetables. Fresh na fresh na lettuce. Ini, property no? na Huwag yun ang fern, no? Ay, And, hindi pa syempre, yun. ma-enjoy tago niyan Yes. kung paano mag-swimming Yes. sa batis. Sa batis. Pero masarap mo nga rin And paano maglaba sa batis? Sa magdaba sa batis. Yun ang Sobrang first fresh na water. naisipan ni Rain. Pakainin na kang tubig, malabang kaya ako digdig. Sobrang linig. Then yung dadaki po ng washing machine. Diba? Sobrang Try mo linig naman ang dyan, tubig. Kuya Noy, Mag-swim? Oo, magka- Ay, talaga? Kuya Noy. Mapresko. Nakakain Iba talaga. po dyan mag-swimming, very ano, safe, Kuya Noy? very clean, Yes. and talagang refreshing. Kasi fresh water from Isarog. Yes. So, ini Kuya Noy, pasain naman ini. So ini, paduman ini sa firing range. Gusto ko mahiling din doon. Ay. Okay, Let's let's see. Kuya Noy. Go. Hi, Nasinda. Sige, magsaro kita. Wow! Magayunan magtambay ka na dadamog mo lang ang True. ang flow kang river. Gano'n nakakatakot to. Magiling sa baba. Hindi, ikaw ang mga magiling sa baba. Pero Sige, Kuya Noy, pwede digdin, no? Pwede mag-swim. swimming. Ini ang Yabu River. Ano po? Yabu River, Yabu? ang Yabu River. Ini ang main river na madiretso connecting sa Naga River. Ang bagsak niya. Duman sa may Peñafrancia sa gilid. Yes kang po. Bicol River. So, ganyan, yaw kita sa ginibutang elevated pathwalk para mas elevated magayon na elevated mo talaga. Yes. Bawal yung maglakaw na naka-heels ka. Mahulog ka. Mabubulsot ka. Mabubulusot ka, so dapat chinelas and rubber shoes. Hindi Ang, na place ang for relaxing. dulo kani, itong firing range na talagang naiiba sa buong Pilipinas. Hindi lang ni Hugwa sa... Paano siya naiba? Kasi ang ano niya, ang pagka-design ka sa itong firing range digdi sa Area 3 opo. na inaapod mi, ang mga backstop yaw naman sa other side of the river. So medyo talaga very challenging ang Yes. mga course of fire na nagigibo mo dyan na si set up kan sa tuwing range officer. Kuya Kaya, Noy, yes. no arin mo man ni balak i-open sa public para mahiling naman ni kang iba. Ang hidden soon, paradise soon. mo. Hindi ko Soon, dadarayuhon talaga ini. Oo. Hidden jungle. Oo nga. Dadayuhin ini kang Pag mga banggi Kuya Noy, may turista. ilaw ba digdi? Or talaga medyo ano lang ni, pang morning? Pang morning lang. Pang morning. Ah, pang morning. Pero As of pwede kita now, maglaag ng mga siguro mga Ilaw. lamps Yun, para Kuya Noy. magayon man medyo naiba man ang ano. ang labaon pala ang feel. ining ano na ni trail na Ba't ni. di ka lang magiling sa Head lang. Yes. Isipin mo, 1 hour away ka lang sa city, No, makaka-experience just ka na. 30 minutes. 30 minutes? 20 minutes. Kasi May experience this is like mo ang araw kanina. 12 kilometers lang from Naga. And ang temperature dito sa Panikwason is 2 degrees colder. Colder than the in the city. Wow. Kunwari, minsan
mainiton sa Naga, like Apo. 29, digdi 27. So bago nga ni Kuya Noy, di ba, kung yaon ka naman sa inot mong farm, lipot-lipot na talaga ang duros. No? Talagang Yes. feel mo si... Malipot na ang duros. Oo, ang ano niya. Sakto ta, Iba summer talaga. na, mainit na. And perfect talaga ni pag summer. Kaya dapat Yung you can kamukha. invite your friends and family. Wow. Digdi. Pero this is not open to the public yet. Pero by... Pagpaplanuhan pa. Paplanuhan ta, soon. Soon, mga ka-MBN. Yan. Medyo harahalawig pa lang ining ano no? Kuya Noy, ining lalakaw sa paduman. Madung kita sa dulo. Gusto ko may lingin doon naman sa dulo na... Okay. Hindi medyo dain na kung saan, nakakatakot. May plano kita maglaan ng mga cottage din. Wow. Ay, cottage. Oh yan, look at the river. Wow. Tadadun. Grabe. Pero last time kung may nadumanan akong arog kani, pero sa Ocampo man. Okay. Itong sa may hibiscus farm. Pero masandang garo arog kaning overflowing na creek. Na Pero creek, arog man kani oo. mismo ang lugar nila. And Pero part Kuya ng Noy- 3rd district ang Ocampo. Yes, oo. Yan, sa roto sa dapat pasyaran tayo Ocampo. Yes. Tanig, Hibiscus. may feature ta rin. And may pataas hindi kuya. This is Ano po going yan? to the area 2 na firing range ta. Oh, so igwa kong area 2. What Area if? 2. What if? So anong area po itong sa Bago? Ang area 1, sa area 2 kita sa Bago. Ah, Ang area area 1 kung sa inyo duman ang rifle range man. So ang sa tuyang rifle range is like Careful. 300 meters Opo. ang distance. So yaon man dito sa to, pag-accommodate naman ang PNP, ang Philippine Army. Wow. Minsan from regional office ng Apo. PNP, nagdidigdi sila kasi kita Pang-national accredited. level po Yes, talaga. yes, oo. Nice. And Wow, very safe grabe. ang sa tuyang, ang pagka-design kan sa tuyang fighting range. Ganda. Pa-encantad dyan na kita guys. What inspired you man, Kuya Noy? Kung taano mo naisipan, ipagibo ni, ipa-develop ng property na ni... Well, saro ni sa talagang hobby ko Wow. na ang shooting. Ano nga nito, Kuya Noy? You are a farmer. I'm by a businessman heart. by profession and A farmer by heart. Kaya saro ni sa farm, sabi ko, Yes. piglag ta nagdigdi si ining hobby ko na magkauganing firing range and protection kang nature. Kaya kung napapansin nindo, dahil kita nagputol di dining kahoy. Kahoy. Kaya subago na hiling nindo, Yes. patintero kita duman sa tahaw kang kahoy, di ba? Yes. And gusto ko yan, saruin pasakat sa na kita. kuyang ano talaga na magtanom ni mga kahoy and fruit trees. Yes. Yan. Kasi minsan na parang underrated pag nakakahiling kitang mga halaman as in mga puno. Pero data aram ang nagigibuhan niya sa nature. Lalo na pag mga floods. Pero ang mga puno sa lifesaver. So, okay pa ba kayo dyan? Sabi mo, dahil lang talaga Hiling sa baba. Wow. Okay. End of the, Ay, wow. hindi na kita maagi, pasakat na kita. Okay. So di malag kami diyan malag kita diyan ning pathwalk na naman, pababa sa river, tapos sa baba magkakaroon ng mga several cottages. Na down naman ang swimming area ta. Okay po. Nice, nice. So si mga PWD, senior citizen, pwedeng makagamit kang golf cart, palaog digdi. Palaog digdi, And then, yes po. Lesin na madidipisilan maglakaw. Guro talaga ni Kuya PWD Noy. friendly man pala ng sa Yes. Tuyang Farm. Very good. As in, sanctuary Inclusive. talaga siya, Kuya Oo, Noy. Ano? sanctuary. Gayon. And gulpi digdi sa farm, gulpi kitang mga animals like baka, ostrich. Mga kalahi ko, ostrich. As animal lover si Kuya Noy. Yes. Oo naman. Kaya niya digdi. Nakulong siya. Mami, nili kami mga Horses. horse duman. Magagayon. Sana Kuya Noy, no, next time, pag na-train na ang mga horses, May horse ride na riding horse na din. riding naman. Meanwhile, hindi ka na napagsakit sa kuya. Back muna. Hindi mag-jogging, di ba Kuya? Diretso duman. Pero mayo, never akong nakapag-jog pa digdi. Pero talagang that's the idea. Sabi ko, dapat may rotonda digdi. Taning May soccer field. Ang view pa lang, sobrang Oo. peaceful. Putan si mga baka tao. Wow. Lalo na arog ka ng oras na din. Magayon na pala mag-arog ka ni mag-ATV, guys. Yan, pwede na. Di ba? Pwede na Pwede na. mag-ATV. Pwede na. Yes, May nadagdagan na sa ATV. oh. Yes. Tara, tara, tara.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN and uyan na po ang maswerteng nanggana ni 3,000 pesos sa satuyang Episode 9 Trivia Question last week. Congratulations to Mary Grace Soriano Morico. Asin uyaman po ang satuyang lucky shares kang satuyang episode link na nanggana ning 500 pesos. Congratulations to Karen Jane Braga, Sunny Valenzuela Villa, and last, Connie Arrigo. Lina Rodrigo, taga San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Magagamit ko po ini para sa sakuyang pag-adal asin pagtabang ko sa sakuyang magurang. Salamat po Kuya Nonoy sa imong pagtao ka ini yung premyong ini. Salamat po ta ako ang sa imong napili na manggana sa imong programa sa Maray na Buhay with Kuya Noy. And syempre, todo-todo talaga ang papremyo sa MBN kaya uni na naman ang satuyang top followers and nag-comments na manggagana ng gift certificate. Hali sa Soledad and Borahan! Borahan! just wait for the call and instructions of our MBN staff kung paano ninyo makukuha ang sa inyong prizes. Mga ka-MBN, uwi na naman ang pinaka-aabangan na Episode 10 Trivia Question for the Week. Ano? Ang hapot ko yun. Ngunyan na episode, ano ang main industry na satuyang pig-promote? Again, ngunyan na episode, ano ang main industry na satuyang pig-promote? Yes, and letter A. We have food and beverage industry. And letter B, fashion industry. And letter C, ecotourism and local tourism industry. Alright. And to win 3,000 pesos, just type your name, space, address, space, cell phone number, space, letter of the correct answer. And itype yan sa satuyang episode link. Okay. And to our radio listeners, of course, may chance man sindang manggana. Just do the same. Just type your name, space, address, space, cell phone number, space, letter of the correct answer, and send it to 0998-562-9923. Again, it's 0998-562-9923. Okay. Dito man siyempre malilingawan ang sa tuwing mga avid viewers and listeners na nai-greet. Siyempre. And let's start with marahay na aga po and marahay na buhay po Kong Nonoy Magtuto. Wow. God bless. Wow. Thank you, Lorski. Taga-send daw si Lorski. Yan. Lorski, siguro taga-Russia ini. Wow. Lorski. Thank you, Lorski. Marahay na buhay. Thank you po. Marahay na buhay. Yes, and hali man kinang Batag de Jesus Abinal. Good morning po from Pagdaykon, Mabolo. Good morning. Good morning po. And of course, we also have a greeting from Alma Yanza
Arcides. Sabi niya, good morning, watching from San Jose East, Kanakman. Wow. Good morning Wow. sa Good mga morning, taga-Kanakman. Yan. Hali man po kay Serrado Bendanya, Cheryl May. Hello po and from Naga City man siya. Hello. Naga City. Good Hello. morning. Grabe kadakol gusto magpa-greet sa tuya and talagang makaugmahon ang sa indong pag-text po sa Muya. And siyempre, again, si Ramil Morales. Salamat po, Sir Nonoy, asin po sa magagayon na host. Dahil ka napapasala, Ramil. Thank you po. Tama ka. Sir Ramel, Thank you so thank much. you and good morning po, Sir Ramel. And day man mapahuri si Marlon Abitan, believer. Wow! Salamat po! Marhay na buhay, Kuya Noy. Sana po dakol ka pang matabangan, asin gabayan ka ng mahal na Diyos sa imong mga kalakawan para matabangan mo ang gabos ng mga pamilyang tios. We love you po, padangat ni Wow, thank you po, believer. Believer Pero ano siya, believer love, kami sa inyo. Charo. Love Tibay, believer. Believer. And of course, dahil man umapahuri si Rosario Octano Servino. Sabi niya, good morning po, Kong. Taga San Francisco, Bombon po ako. Nagpapasalamat po ako sa pangako mo na tutulungan mo ang mga senior citizen dahil isa na ako doon. Salamat po. Oh, thank you, Sure Lola po yan, Rosario. Lola Rosario. Thank you so much po sa padagos na pag-support mo sa Samoyan na program. Yes, so supportahan taman pirmi ang mga senior citizen. And hali man kay Miss Mary Grace Flores Dalde. Good luck po, Sir Kuya Nonoy Magtuto. #Camsur Express for the win. Yes. Winner ang Camsur Winner Express. na. And of course, haliman kay Marvin Velasco, kudos po sa imong program, Kuya Noy. You have such amazing advocacies. God bless. Yeah, Thank you, I agree Marvin. with Thank you, you so much, Mr. Marvin. Marvin. I agree with you. And of course, we also have Miss Ellen Abasola Sevilla. Sabi niya man po, thank you, Sir Nonoy. Wife po ako kang dialysis patient na natulungan ninyo na naoperahan kang katarata. Wow. You're an angel. Wow, Wow, Kuya thank Noy. you. Ay na daw ang pakpak. Nagtutubo ng pakpak. Thank you, Ate Ellen. Thank you so Miss much. Ellen. Hali man po kay Sir Ramel Morales. Tibay kang mga dancers mo po, Sir Nonoy. See you sa Sabado sa Marhay na Buhay, kaiba si Sir Wow, Nonoy. inaabangan Sa niya. susunod po, Every mahiling na din daw ang Saturday. dancers ko. Ako lang mga dancers ko. Ako mismo mabay. Ayan. Sampol. Abangan. Iba man ang dance step mo, Kuya Noy. Yes, haliman kay Yel Fernandez, QTT Dog. Si Pepper yan. Pepper and Porky. Yeah. Cutie, of course, Ayun si Pepper. tama. Ayun na si Pepper. Sa Resting susunod, na. mahiling mo po. Naliwaliwan Later, si mahiling mo Pepper. Ayan, hali man po kay Miss Regine Regonay Betangor. Ano man, Pepper with Kuya Nonoy Magtuto, ang cute. Tama. Nakot pa ng Pepper lovers Si here. Joe, si Joe ang cute. Dapat Ako tayo o mukhang si maribong Pepper. kita na to. Oo, mas cute si Pepper. Wow, ako. Mas cute na si Pepper. And of course, salamatan man po sa satuyang mga avid listeners sa OKFM, Buzzing FM, Idol FM, and DWIZ FM. Inspirasyon mi po, kamugabos para mas mapagayon ang samuyang programa. Thank you po. Salamat po sa mga listeners. Salamat po sa satuyang mga viewers, listeners, and mga ka-netizens. And syempre, sa bilog ng mga kadistrito. See you all next week sa programang Sa Indong Istorya ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataonin inspirasyon, asin motibasyon. Programang madangog sa Indong Boses, asin opinion. Programang mapagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Oras na, yaon na, ang satuyang barkada. Idolo, mabuo, mara siyang amigo. Yan na Nonoy Magtuto, an sa tong amigo. Sa Karahayan kan Tercer Distrito. Okay, si Nonoy Magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa Tercer Distrito.
distrito, doon ay magtuto ang duyugan ta. Okay, si Nonoy magtuto, katuwang siya sa progreso. Dakol siyang magigibo para sa tercer distrito. Marayan sa iyang mga plano, kaos magal pag-asenso, magkasaro na kita ngunyan. Uyan na, nonoy magtuto na sa tercer distrito, nonoy magtuto na sa tong amigo, nonoy magtuto na siya sincero, nonoy magtuto na maray sa negosyo, nonoy magtuto na siya aprobado, nonoy magtuto na kita maasenso, nonoy magtuto na sa tercer distrito, nonoy magtuto na sa tong amigo, nonoy magtuto na siya sincero, nonoy magtuto na maray sa negosyo, nonoy magtuto na siya aprobado, nonoy magtuto na kita maasenso, nonoy magtuto na sa tercer distrito, nonoy magtuto na sa tong amigo, nonoy magtuto na siya sincero, nonoy magtuto na maray sa negosyo, nonoy magtuto na siya aprobado, nonoy magtuto na kita maasenso, nonoy magtuto na sa tercer distrito, nonoy magtuto na. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph.